megalayapost.news. Nakaskim Interstate Border Area Development Program ISBADP kasorkar jela kalapan penshibun kadorbar shnong bat kipai ba nong shnong katerso umlingdo bahab hakasna right terso kahimam lim namar menta kasngi nakajing shimkhiaw MLA Kamahoti constituency uba Charles Marngar ulala ban plepaj ba no kayeng dorbar kasnong kabakil ang nur bat pos niu labon pausnam balatay hakajing lot kablakot syakan riulak tingkatam ling bagatay kaskim sarkar uba Charles Marngar kum MLA kathan ula shimya kabanta kabakongsan ban plepaj ba yakatay kayeng dorbar hakabala sakilang da kinoyelam kasnong kisenglong kimi kisamla barkipaj ba nong shnong hagani kasngi na kalyang ba Charles Marngar ulapun pawru bodap sisada kaminsim jong kajingkmen ban plipaj ba kayeng dorbar kabadairu hakalingku singkaw lead Dr. Didi Lapang ubadairu urangba bar unong yelam uba uburam tam hakajing im bar ubalaklat no nasla jong kani kapertai hakakat tarik unailur arajar pausan kalyang junga kumnor ba shnong lembat ka dorbar shnong terso mingdo ka bahap apo joga snat right terso khairim sunship Rebo district state Meghalaya idap eji so komen ga kraw ga por bunyo bunpuli ya re ga ying dorbar hall jungi lengba ka jingarap jong yamle ebi e jungi ba Charles Marngar nadu bangila sedang ya ga shnong kata kalong khannyau tarik April arajar arpo nyo gilayo ya ga ne arjau khatnyo iyo ya ga ne ka shnong tingin ang long ka shnong ga barit mai ka banang don sipong jiduna ande hakapon jong gine khendat teligis nem ko bakral na khendai teligis nem namar bangilong kilong ying ki bokordu ka shnong betmai te ngimdon ka ying dorbar ka babit ka babyang na ka banta mo yo pelong ya ki meeting dorbar ki dorbar shnong bat kiwe ki kam shnong kamtam hagaba donru ki injection na ki health department ki bawan na ki bor sarkar hena gimyo ngia pelong be haying ju ki breu la na haying ju ngor ba snong kiwe ki kam snong kum thau la ka mit kayong ne ha ka do ka por kumta na kalyang ju ngi kum ka dor ba snong so mo do sai sen ngi pen pau songu nang kong ye emle be ge chungi na du ba shwa ba yo ru ya ka thong bunyale emle la da ngam ba kala ha ka snem arajar khat nriu yela sedang bani itu ithau bar halo ga jing itu ithau jing ga thong jing ka long nang kong e be inyarap shwa ya ka ying dorbar namar ba ka ying dorbar ka long ga kung santam hangi kung bisnong githau banyo banyalum pai ba la ga no ka kam te sikin tin ipen pau sungu sai sin ya male be ik jungi leng ba ga jing tu kolar lem ka jing rap jungi banle ya rap lem ban pesngeu hagi bor gi bahalor hagi bor yoga sarkar bat nakalyang jo kila pesau pesngap bat ngilayo ya kaneka interstate border area scheme jongga scheme arhajar arpsan arpnreu na benta jongi kum ga shon terso mungdo te kum tang pen paus ji sangu sai sinya MLA wat ha jinglong MLA jongi batang kumba arsnem steng e ende kat kaneka kam ka bakraw kilala balle naga benta jongi ga shnong bat om tang na benta jongi shnong terso mungdo bat ya kiwe ki shnong ki bahap apo ka mau hati constituency jongi aga jela Meghalaya jongi baro kawe te kum ga jing ku kerdo na kalyang jong ro shnong bat jong ga shnong baro kawe hadir bajot di singa om ro shnong ki dai sipan jing darbar wanor ben skin dan disi de khani baredi do job MLA om promotion job MLA dapat kam sebenarnya tom ke bahable ini gajeng dorbar jadi job MLA kan sistem ayat berjalan kalau punya rumah senang punya pan layak pendai bangun sedang aklam ni sejenahi ni kita berdua saya macam ya malam berarti. Kebel skill, angkut sidang cisna, cispa san domtam teli cisna, tangan cian. Haulan do, dah cisna jing terbar di sana berulang lala. Di cisna di bahaya kedapat. Omno cisna nom snain he, kamu roh, kasimpu, kamu di cisna bahaya. Cisna jing terbar di MKM Kasam. Aku. Tiada airnya tu wajib senang aku lah.
tang si pusnong la si turun. Jadi aku senang aku. Jika skema tang aku sudah disini. Segi bakuatin, segi wei gini ram, kamu besok. Dalam bapial tak wei gini application, nanti mengat. Nanti akan gini nama pasal director, jom Interstate Border Area Development Program. Pasal mengat, nanti government mengat, apa? Nanti sebutkan nanti approve, nanti approve, ya nanti kaying darbar, approve orang wasno, belajar sesuatu. But sebutkan kamu tak sini jauhi, lino ya kaying darbar. Jadi kesini kamu kemana anda kamu boleh, kalau kamu pularnya jauh apa? Jadi kesini kamu kemana orang wasno, jadi kesini kamu kemana hati kita cuma center kamu kemana dia, gimana? Nang yang bondi senang apa konstruksi di bawah yang jujur parah, aduh tak. Jadi bilang kesenang kepada bop, kesenang kepada red, dan yang jujur parah. Jadi jujur parahnya kalau jujur ku hati, jauh benar kam, dan ini semua, dan ini jujur parah dan senang kepada di bilang kesenang kepada bop, itu kita kata jauh dijaga kemudian, dan asmodai pun air mulai ke pangru, ya diterai dan meninggalkan. Kita lantai bersil makanan tidak berhenti. Lantai MRP kemudian menyerapnya. Jauh, mau berapa? Di kemudian pun kita jadi terai pelajar. Kali ini kita jadi masuk bagasi kita dan bertalang jadi banyak kemudian. Jadi istilah ini jadi apa? Kali ini bertalang di bak kesenang. Dan aku terai apa itu beli kepangi dan aku yang kesenang. Dia bersama juga mau pada lesnya. Menadasngi emerald tertinggi. Jadi bapiau nasi ajimut di mat cenci tertinggi. Kita ini kenapa nongol mau? Ia kali kerjakan layar buat air semua. Nanti kalau kita kena kedor bukan. Tuh kita dapat pusat di depan. Kenapa pada pasien ke perwan? Kan tip nama the emperor ini dan tip pergi kami. Jadi kalian kerjakan nggak sudah berajimut kita. But sini na sukuman bahaya tu ini. Ego yang kau kita. Mendadak sini, kedai sini, kau jauh bayi nong yalam. Jauh pelajing gerban. Udah utara berperlong beruangnya, udah utara bersam peromba, rep kamar arsenal. Dia mau bahaya musim hana, dia mau bahaya buat aibor hana. Belum ambil ini, tahu di doktor di lapang balap lando. Jadi kesini kah jadi, ya ada sini kah jadi doktor di lapang tersini. Kemana burung ya ye, tapi kesini apa? Jadi kesini apa? Mana pun ya sudah cium jadi. Mana dah sepuluh tadi, orang yang cium sejengki di air kubelnya. Berdasarkan terjauh pengalaman dia yang mahu jaki, nangis dan berdat. Dan mereka kesini pak semua. Ini kesini pak. Saudara bapak aduh kata kesini kah jadi. Jom menunggu yang pulang pak. Baru pak jom dari bukan. Jangan pergi kerja berapa. Dalam berborong bertolong ke tujuan ke waktu. Nak bertanya aku beri kesini tengah pak ke kubur. Saya yang kesam terkurim nyanyi. Kalau yang hidup berkat. Maka ini kesini kalau ketemu. Hak balakah yang belum kau. Baca ketemui bayi kalau nak cium lista ada sanksi apa kejalan mereka yang kejam. Megalayapost.news